Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ki nong hikai school SSA ka jala mata ka sngi ka Sautarik leber araja arpausau kilalet ban pensngau shaka sorkar lingba u state project director ka jala Usamagra Shiksha bantung kamno ya shibun tali ki kam nong hikai ki balai thali hapo ki school SSA hapo ka jala kabalakta shibun ya ka puli puthi jong khana school ki ba puli hakitu ki school kini ki kam ki balat ki dei namar ka jing i no kam ki no hikai bat ka jing don ki no hikai ki bala khlat no ka MSSASA kala kerpat ru naka sorkar makan le ai ru ikitu ki school ki baduna palat ki khana puli bat hadu menta ki ladon ki school SSA hapo ka jala hakaba ki khana puli school kim don shu kala kerpat ru e ka sorkar bakan penpet lem ru hakaba dei ba jing kan ria kamno jogi khat ar hajar sanspa sap huengut ki no hikai naka state implementation society shaka state education department ki badan hapo ka jing bei tingka daga samagra shiksha abhiyan joga sorkar jala Kebenaran kom kepada ibat ka regularization dan ka shifting di kinohika SSA na po State Implementation Society po State Education Department kebakat kalau kepada ibat kini ki bahkan post hagi SSA school both lower primary and upper primary. Tidak kon ini ya paiswa kepada ibat ka nongkom kata kalau ka jadi dawa jo ka session kepala selembah kepada ibat kini ka shifting lani ka regularization ya baru ki existing in post jong ki SSA teachers na ka State Implementation Society sya ka State Education Department hak bai dai barkani ka benta na ka liang jong ka association kumpada chupan termau bahaus ni araja ko an pelong ya ka ajing ki pai ba hak bangi la pelong ya ka indefinite city demonstration hantai hapo additional secretariat parking lot berhak tu ka jingi jungi na kalian tu sorkar ala shim ya ka sinjam ban constitute ya ka Meghalaya State Education Commission dan pada ban address ya kini ki issue jungi kinong ka SSA bat kunjuro ikibai ki issue ki bai dai bat ka education department hak bai dai bat ka ne na kalian jungi ka association hak lain trik jong play October arjara kulai ngila submit ka representation dan ka memorandum sya chairperson jong ka Meghalaya State Education Commission hakaba ngila so lang ya baro ki evidence but ki documentations ki bangila collect na ki state kumban syukrew na po Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland hakaba ngila pendi hangto ba kumno ba ya kinong hikay SSA pa hakite ki state kila shim ya ka sinjam ban recognize ya ka service ka jongki hakabay dai barkani ka memorandum jongi nakaliang jong ka office jong ka Meghalaya State Education Commission dan ba members secretary jong ka isa Ambrose H Mara hak apni trik jong 9 November arjara pulai kila pha yani ya ka shiti bakila pentip shangi bakila ya pediang ya ka memorandum nani patkum juro kila pha shakaway ka sub committee na kapenta ban screen ban bisa benya hak bai dai barkani ka jingdo wajungi ban petskem ya kinong hikai SSA ki badon menta on contractual basis pa ya paro kinong hikai SSA hapo ka jala Meghalaya bakin ya sha ni association kat ba kadang ya ka chingi kren jongi bat ka Meghalaya State Education Commission hoy ni skotho baka jingdo wajungi kalau bala slem ngila dawa do usnam harja khadriu terter te kumba kalau menta ngila yo ya ka platform baka state government MDA2 government kala constitute ya kani ka Meghalaya State Education Commission hak bangina yo ya kalat banya thir ya tai bani peni ya ka stan jungi ya ka jingdawa jungi na banta ban petskem ni kinoi ka SSA dekat bang nang yai ginang don pedeng ka jingi kren bar ka sorkar ngi kerpat ya paro kinoi ka SSA bangin pakin en yasha bani ka association tad hado banginda penbena da kumbai pat kebaar pat kalong ba hakabai dai bat kini kibakan post ko pa pila aktif hi kibabon ki kini ki school SSA nado ki lower primary hado ki upper primary kila long vakan hadin ka jingyo kam jung kino hikai shawai ka jingklat bata kumda dader tina kalian jongi ka association ni sngokya hakabai dai bat kani kamat bat ya kani ro ngila dawa hajin shisha ngila bu shibun tili ki memorandum na usnam arajar lai ngi ay budin pat mentang sngi la yola bani kendo
Your State Project Director Isar S Tembe office te kam jangi hakabangi la bu biang ya kan ka reminder letter. Bakin thungno yakini ki post belai haki school SSA kata hakaloba primary but upper primary. Makani ka kini ki post belai kila long vacant na do usnem haja apwe terter hadu menta. Dimenta kala coach ki license tingi ina kaleng jok association kala kata shikadai yakito ki school ki bomdon nongikai. Kumpan chuai nuksa kidon ki school ki bamet chua ka enrollment ki kabiam ki yo hado sanpeo ndurumut ki kna ti hadin ka jingyo kampat ki no hikai shawai da ka jingbom thung jong ka sarkar enrollment ha ki school SSA kalas dang here kidon ki school ki badon ki enrollment nong no ki single digit numbers ti kala bo ka jing ka bakrawi ki school SSA habangi pe kumne tingala bo nilawan syakmat pan bo ya ka jing kerpat Saka sarkar lengba State Project Director abangi la kerpa diu badai banthungno yakini ki vakan post kenang ba kitu ki kena ki ba lek puli hak ki school kinong sha kata hak puli keputi kejongki State Project Director mane na kaliang jomu la ayangi ya ka assuran mana kaliang jomu take up ka government o ni kren ya kani ka benta hoy ka shisha kani kala sa tenkum to ki license me Nagaling jungu ula kubur ya kata ula aero ka assuran ini baru take up ka government baka government kan shim ya ka senjam kumno ban thung ya kini kinong hikai hagini ki post ki balak ya kini ki school SSA kata board lower primary and upper primary nalor kata nagaling jungu ula banshu ba kumba kalong menta kidon ki school SSA ki ba mdon kena show mau yang kita melakukan dan don ru kilom kini ki single digit school tulong ba ka nakali yang juga government kala ban shim ya ka sinjam ban ban shim ya ka decision ban thung no hika hak tu ki school ki balong deserving ki ba bon ki kena ki ba dehok shisha ban yo thung biang ya kini no hika ki bala resign ni ki bala yo kam shawai nakapai dei barkani nakaliang jongi ka association nin sa shong ya ka isi jongi nin sa perkhat kumnu hakabai dei barkani ka benta par hadin kata nin sa lei kenduru ye honorable education minister ban aya ka pressure kumchuru ban yo susu ya ka jingsai hakabai dei barkani kamat kumno ka government ka don jingtmu ani ka mindset jo ka government hakabai dei barkani ki wakan post jong kino hikai haki school SSA Lor kata nga syukwa rupan bo ya kecing itu. Kumba kalau mentah kadai kapor ke banila sedang bacim enrollment ini. Nah, tinggal syukwa ban kentu ya baro kini ki school SSA. Kamtam ki head teachers. Bakin ya shim kia ban shim admission ini kena. Kenang ba kanam bo jinge ini ki school SSA. Kumba kalau omene ba PWI try hakini ki por ba ade kini ki plan ba ade shadin ba nakaliang jo ke government. Yang bawa education minister kila ong bakal support ke por bakal government kapan shutdown itu ki school ke balong single digit dan ki zero enrollment tinggi ibu kecing kentu ya baro ki school SSA kamtami ki head teachers bakin chimkia habade berkani ke benta kang ba ka enrollment hakini ki school SSA kinong ki ba dia kumpa kalong mentah po East Coast Hills ki SSA upper primary ke balong bakan mentah ki do prapo kontai ki post ki balong bakan Tatak upper primary ban hakaloba primary kidon kumpa arpo artli te hapo East Giant Hills kumpa nuksang ai hapo upper primary school kidon arpo nyotli balong waken but haki lower primary kidon arpo wetli ki post balong waken ki school bagi kena kidon sub enrollment ki balong zero digit kita kli etra kidon akabai dai barkane nakaliang jong ka ni ka association ni 48 identify do kanu kidon tangba kidon ki school ki ba mdon enrollment shujo ki SSA ya kata ngiru nakaliang kubur kidon kumbita ki school ki ba mdon enrollment